momu ulra Joseph Watsi. Joseph Watsi, lodam raklau mrang. Kaung toiran mlangu okodong, el momosiora Dios el diagon rapala Evangelical Church. Narakalat tiar erul klolbiong ralui ilgerel badas. Apostol Paulus sama akmo. Mengdigay ngak ngar yang baik Kristus sangar ngak. Odam Joseph Watsi. Kokongel mo blakarungum mesu beratingel a Dios. E blakarungum rang lungu e motmol aklam tenger kau. Ratoir semok del ngarak lereng. E olengi agruser kau. E ol tirak ra Yesus rokodonger rak langar kau. El diakon rapala Evangelical Church. Ay edal uklak mo. Kotel Petrus reim reerum edel gerel badas. En kmul wasein. Momgarreo radel be el sibra Dios el mlamot tergok lergemiu. El diagalo wasar arang miu e bailungi larang miu. Lakamo ureor el digire laudou del mongorger e baibol maran ngarngi larang miu amasyo. Lakamo las mlau merre dergemiu el trigel mlamot tergok lergemiu el giri ulam garreo tir. E baibol mungil loolt el mora del be el sib. Malaw aisei. Yang telbile larngum el momasyo e garreo ra iglesia ra Jesus Kristus yom tabel e olis akla e mga tigay galola baseng kalabas ka a Dios. Hoy ngaysay ma Dios yung suwak. Amen. Bichu hide subris lodam raklaw mrang. Kaung toiran mlangu odong el momasyo ra Dios el diagon rapala Evangelical Church. Hoy waisay. Ngarakalat tiar erul klolbiong ralui ilgerel badas. Ya apostol Paulus amal goel mo. Mengdigay nga kangar. Mbay Kristus sangar ngangak. Odaman michu hide subris. Kokongel mo blakarngum mesu pratigingel a Dios. E blakarngum rang lungu. E motmol aklam tanger kau ratoir semok lel ngarak lereng. Olengi agruser kau. E ol tirak ra Yesus rokodonger raklangar kau. El diagon rapala Evangelical Church. Hoy waisay. Eda luuklak mo. Hotel Petrus eim erung edel gerel badas. Momgarreo adel be el sibra Dios. Mlamot tergok lergemiu. El diagalo usar arang miu. E bailungil arang miu. Lakamo ureor el digire laudou del mongorger. E baibol maran ngarngi arang miu amasyo. Lakamo las malo merre dergemiu. Ertrigel mlamot tergok lergemiu giri ulom garreo tir. E baibol mungil loolt el mora del be el sib. Malaw aisei. En telbile larngum el momasyo. E garreo ra iglesia ra Jesus Kristus. E tabel e olis akla. E mga tigay galola baseng kalabas ka a Dios. Hoy waisay ma Dios yung suwak. Amen. Titus inasyo, lodam raklaw mrang. Kaung toirangum, mlangu okodong el momasyo ra Dios, el diagon rapala Evangelical Church. Hoy waysay. Arakalat tiar erul klolbiong, ralui apostol Paulus akmo. Mengdigay nga kangar, yang baik Kristus sangar ngangak. Odam el Titus inasyo. Kokongel mo blakarungum el mesu beratigingel a Dios. E blakarungum rang lungu. E motmol aklam tenger kau. Ratoir semok lel ngarak lereng. Olengi agruser kau. E ol tirak ra Yesus rokodonger rak langar kau. El diagon rapala Evangelical Church. Hoy waysay. Eda luuklak mo. Hotel Petrus eim erung edei. En pomom garreu radel be el sibra Dios el mlamot tergok lergemiu. El diagalo usar arang miu e bailungi larang miu. Lakamo ureor el digire laudou del mongorger e baibol maran ngarngi larang miu amasyo. Lakamo las malo merre dergemiu el trigem mlamot tergok lergemiu el giri ulom garreo tir. E baibol mungil loolt el mora del be el sib. Malaw aisay, en telbile larngum, el momasyo, e garreo ra iglesia ra Jesus Kristus,
Yom tabel, olis akla, mga tigay galola baseng galabas ka a Dios. Waisei ma Dios ang sugak. Amen. Juan Kiota, lodam raklaw marang. Kaung toiran ngumun mla ngu odong, el momasyor a Dios, el diagon rapala Evangelical Church. Oing waisei. Arakalat tiar erul klol biong lui ya apostol Paulus sa melgoil mo. Mengdigial nga kangar, yang bay Kristus sangar ngarngak. Oda melban Kiota. Kokongel mo blakar ngumun mesu bratikingin a Dios. E blakar ngumrang lungu, e motmol aklam tangergaw ratokoy omsamok lel ngarak lareng. E olengi yakrus ragaw, e ol tirak ra Jesus rokodongir raklangar ragaw, el diakon rapala Evangelical Church. Oing waisei. Edal luuklak mo, kotel Petrus eim erungum edei, en momom garreu, radalbe el sibra Dios, el mlamot tergok lorgamiu. El diakalo wasar arang miu, e bay lungil arang miu. Lakama ureor el digire laudou del mongorger. E bay bol maran ngarngi arang miu amasyo. Lakama olas malo merred arangmiu, el trigel mlamot tergok lorgamiu, el giriu lom garreur tir. E bay bol mungil lo olt, el mora del be el sib. Malaway say, ang telbile larngum, el momasyaw, e om garreo ra iglesia Jesus Christus, e om tabel, e olis akl, e mga tigay galola baseng galabas ka a Dios. Oing waisei ma Dios ang sugak. Amen. Robin Spies, lodam raklaw marang. Kaung tokoy rarngum, mlangu okodong el momasyor a Dios, el diagon rapala Evangelical Church. Oing waisei. Ngarakalat tiar erul klol biong lui, ya apostol Paulus akmo. Mengdigial nga kangar, yang bay Kristus sangar el ngarngak. Odam el Robin Spies. Kokongel mo blakar ngum el mesu bratingin a Dios, e blakar ngum rang lungu, e motmol aklam tangergaw ratokoy omsamok lel ngarak lareng. E olengi yakrus ragaw, e ol tirak ra Jesus rokodongir raklangar ragaw, el diakon rapala Evangelical Church. Oing waisei. Edal luuklak mo, kotel Petrus e imre erungum edel grelbadas. Yang pomom garreo adalbe el sibra Dios, el mlamot tergok lorgamiu. El diakalo usar arang miu, e bay lungil arang miu. Lakamo urior el digire laudou del mongorger, e bay bol maral ngarngi arang miu amasyo. Lakamo las sembalo merred arang miu, trigel mlamot tergok lorgamiu, el giriu lom garreo tir. E bay bol mungil lo olt, el mora del be el sib. Malaway say, ang telbile larngum el momasyo, e om garreo ra iglesia ra Jesus Christus, e om tabel, e olis akl, e mga tigay galola baseng galabas ka a Dios. Oing waisei ma Dios pulong sugak. Amen. Simon Borja, lodam raklaw marang. Kaung tokoy rangum, mlangu okodong el momasyor a Dios, el diagon rapala Evangelical Church. Oing waisei. Arakalat tiar erul klol biong lui ilgarel badas. Ya apostol Paulus sa melgoil mo. Mengdigial nga kangar, bay Kristus sangar ngangak. Odam el Simon Borja. Kokongel mo blakar ngum, el mesu bratikingin a Dios. E blakar ngum rang lungu, e motmol aklam tangergaw ratokoy ra omsamok lel ngarak lareng. Olengi yakrus ragaw, e ol tirak ra Jesus rokodongir raklangar ragaw, el diakon rapala Evangelical Church. Oing waisei. Edal luuklak mo, kotel Petrus, reeim erungum edel grelbadas. Yang pomom garreo radalbe el sibra Dios, el mlamot tergok lorgamiu. El diakalo usar arang miu, e bay lungil arang miu. Lakama urior el digire laudou del mongorger, e bay bol maran ngarngi arang miu amasyo. Lakama olas malo merred arangmiu, el trigel mlamot tergok lorgamiu, el giriu lom garreo tir. E bay bol mungil lo olt el mora del be el sib. Malaway say, ang telbile larngum el momasyo, e om garreo ra iglesia ra Jesus Christus, e om tabel, e olis akl, e mga tigay galola baseng labas ka a Dios. Oing waisei
Madios ang nga suka. Amen. Raul abordong loda maraklaw marang. Kaong tokoy rangum, el mlangu okdong el mumusyo a Dios, el diagon rapala evangelical church. Hoy, YC. Arakalat tiar eru klol biong el raluy. Ya apostol Paulus amalgoy mo, mengdigay nga kangar, yang bay Kristus sangar el ngangak. Oda madrul abordong. Kokonge el moblakan ngum el mesu pratigingin a Dios, e blakan ngum rang lungu, Emot mol aklam dengan ergau ra tokoy som ok del ngarak lereng. E olengi agrus ergau ra e ol tirak ra Yesus rokodongir rak langar ergau. El diagon ra pala evangelical church. Hoy, YC. Aeda luuk lak mo. Hotel Petrus re eim re erum edel grel badas. En momom garreo ra del be el sibra Dios. El mlamot tergok lergamiu. El diagalo wasar arang miu. E Bible ungil arang miu. Lakamaw reor el digire laudou del morger, e Bible maral ngarangi rarang miu amasyo. Lakamaw las malaw merred rarang miu, ertirgen mlamot tergok rarang miu giri ulo morger ortir. E Bible mungil lo ol tel mora del be el sib. Malaway say, en tel bile larngum, el momasyo, e om garreo ra iglesia ra Jesus Christus, e om tabe el e olis ak, e mga tigay galola baseng kalabas ka a Dios. Hoy, YC. Madios po nga suka. Amen. Alex Silyang, lodam raklaw marang. Kaong tokoy rangum, mlangu okdong el mumusyo a Dios, el diagon rapala evangelical church. Hoy, Muesi. Arakalat tiar erur klol biong raluy ilgegel badas, apostol Paulus amalgoy mo. Mengdigay nga kangar, bay Kristus sangar el ngangak. Odam el Alex Silyang. Kokonge el moblakan ngum el mesu pratigingin a Dios. E blakan ngum rang lungu. E motmol aklam dengan ergau ratokoy som ok el ngarak lereng. Olengi agrus ergau. E ol tirak ra Yesus rokodongir raklangar ergau. El diagon rapala evangelical church. Hoy, Muesi. Aeda luuk lak mo. Hotel Petrus eim erum edel grel badas. En momom garreo ra del be el sibra Dios, el mlamot tergok lergamiu. El diagalo wasar arang miu, e bay lungil arang miu. Lakamaw reor el digire laudou del mongorger, e bay bol maran ngarangi arang miu amasyo. Lakamaw las melaw merred arangmiu, ertirgen mlamot tergok lergamiu, el giriu lom garreo tir. E bay bo mungil lo olt el mora del be el sib. Malaway say, en tel bile larngum, el momasyo, e om garreo ra iglesia ra Jesus Christus, e om tabe el e olis ak, e mga tigay galola baseng kalabas ka a Dios. Hoy, Muesi, Madios ang suka. Gigida igel toil girel om ngedao, e tirogu imlakonge rarendir, el momasyo ra Dios. Ngara igel diagon rapala evangelical church, Ngara iglesia le tiro bedringin. El altaim ikadamora atokoira omor el im rang lungu. Maktimo punga bebil tokoil girel omor el im ang moblakatak el mora rogul adal ngartiar al gabsengay matokoir omngedal al gabsengay. A omor el im rang lungu ro omngedal langara eda luuk lol hotel semok ma omelisi ma oter kaklela meire ra Dios el ngarak langar raat ma iglesia ra pala evangelical church sa uspe ertiang el blatak lolang eda reng lol tergok lol tigal me eda el mongu adrual el diagon ra pala evangelical church sel ngara relir elol melklol biong erum edel gegel badas me elol melgegel badas yang pulo asetiay artrui material apostol Aulo magdong ra rogu ilo umrang el mokkol di belet mulk mo. Hindi akalungir ramam agim iti osis akle latigingin a Dios. Ebo agim mo ngara alaudou. Malaway say emngil titrir artewit el saar ra dalongaliw el dodang el trir el tigay gre edareng ekmal melom sarengrit. Mabolo ngara al tel toy matingili titrir el morar apostol Matamalulu e mora imori retir.
Ilalgab sengay, yak mulingitra pastor apala Evangelical Church, matamay, matirigel terul other ordination committee, at yakon Jose Inacio Rangarard, madiakon Davis tamtreng rang remlunguy matamay, yagi emosyoning ertit, ya pastor Billy Cuartel, president apala Evangelical Church, amom lulu ulgirir. Makmulingit ertir matelmutul mokay waged, ya rogul pastor ame momora imorir ertir, ya pastor Billy president PEC amom lulu ultokubet sergirir algabsengi. Everyone has a hand on them. Kabo dolulu. Tamam rubak lios atinge makmo ngel soal el moigal dru alar o masyo a soal a ungil tagoy. Magi mrenga sulem el girit tigal gote tangalgem letanamlil tlo mranga Jesus Christus matol bliong radia ulo bangalek langar. Elang etongel mongwa adau o maksal mora te alar o masyo. Magi mal mrenga sulem el girir malo literal Dios sel ungyala tingem sel moyak ngi godong artil polol mol mrak langar artil ay mrenga sulem mangale artil el kmo ngelul godong armiu ngey yid yamo equip armiu ngey yamo omaskamiu aklisi eu ol ngaser gmiu egut maklemil mo bagalat kel masyaw. Adios adiak al bogodo ngaul mo diakol rapala Evangelical Church ebo mosi gango del klisi rakmunger makmontang mangi dilgel basyo. Dios lo agarat charingi madital ngalgel amla del gire de rogui ado umraringi egado moswobel. Engai yid engel mo mga tigay gar yid lengi aptelul tel gelesya lul arar lo bav dangel marsel makmale le ringi gmiu a lo yagat ngela paulus mo akmleak ligirela evangelio misei en yak merura evangelio le ngosobel giraro wil ath goteng moral judea ongerung moral isentail ay mrenga sulem oldang sargal girit tigalodam bolo dengeira bekel sils ma bekel time rak langar tirel mo tamlai rar adalol sisaba ra kingdom of God agi melu le gorgao ra bekel sandel mo arang dem le mei elatamong emasyo lol tau tarsei ai dek mrenga sulem le tomong osiga al ulel mot maut seng lungu am mulwasei kawa Dios aigel soam bol magat mok lertial blulad luai gel ngarayang ata magi mrenga sulem omrang melayak lertil loyak atial service gaw amo mga tigay gamo ospertir el morsel yula omasyo tengawa Lord of the Church gaw yingi ediakang oda imrenga sulem tigaro ul Cristiano mlei agit mak omrang emleak kertil girela urior rabergela evangelio egaul Dios amo omakaltangat ramam rogui legio umranga tigingem olangasengs polwaise raklangar ramam amen.
Mal masaula pastor namos ilmok ko tong oklo. Alko mautang lo bultel me mawa. El altaim, y que mal oldang se mal maringa sure la Dios tigal bes el mlam edao el modiagon rapala evangelical church. Arbek el edao el modiagon rapala evangelical church ngari igel kalde el msisi malube ngarbab lo mangale el girir el moom tabe mom dengera rendi. Madangar tiang ligel sia emotioning tir yak mokmu igal kalde el togo el mortir el bolo labrak le mangale om siungir. Le omasyo blal sisbra al sel adiagal dil el angal de ragal auturm el angal molmu tralmea Jesus Christus mangartyang kami ultea mlamu me edao le mo diagon rapala evangelical church Joseph Watsi amichu hide subris Titus Inacio musubes diagon Joseph Watsi diagon michu hide subris ma diagon Titus Inacio diagon ban Isaac ban Kyota musubesi musubesi geo le ulmakti yotudulang clean tiagon Robin Spies tiagon Simon Borja tiagon Raul Richard Bordong tiagon Alex Pisiliang igagi dakkel del toy lungil obo molat emngail ngarak langar kami raklam ngalel show kami wangar alsel. Ako teng mula se bol betigar ng miu rarubak kel Dios ser kamiu. Bol betigar rarubak kel Dios ser kau. Ma Jesus adilul mo. Bol betigar rarubak kel Dios ser kau. Rarungum rogir maklangar kau rogir maul do swem rogir. Kaya igid ako tel ngarba bela ego tel klo abelgul. Matthew 22 verse 37. Ongerung lo mangale el. Kasi bol betigar ratagingel a Dios. Lek metig raduil arnguk raluum. Mal sawak. Ak mungul laluum. Mal sawak. Ak momal badeb ngil laluum. Psalm 119 verse 47 ma 48. Ongede lo mangale elak mo. Pol betig arngum rarangalgel a Dios. Momagarreo radalbe el sibra Dios. En mlamot tergok lergamiu. Diaga lo usar arang miu, eba ilungil arang miu. La kama uror el digire la udou del mongarger, eba ibol mral ngarngi arang miu, amasyo, full spirit rafae raburstu. Ma Dios polo maknal tangat arang miu. Ega igi del tingel bol made arang miu moklisi iu. Ramo melamol lo masyo el bodangar alsin. Ya Dios pol mukupkal lang klen, ebol modang sang klen. El alta makmolingit mo mobult. El Budula congregation. Iglesia Rapala Evangelical Church ang ayangal el molmu trengaw. Tirgagid amlam edao el BS el diagon Rapala Evangelical Church. Mager el mergid el cristiano al gabsingak basegom gongay el momlulu el girir e gongay el supporter tir e gongay el mooban trir al selam malmol malum siungir ya Dios pol mukupkal ramalmol malum siungir loban trir el molmu tralu tra Jesus Christus el may al kung man masaw al sugume kom lemut el gonger arang biu e bagisen modor e sa odang sa Dios lo baklol proto.
Toldangas se adoren a Surya Dios. Rela algo sengay. Itiang ato kubet silo maliak. Maumangidole la Dios raklangar tiga lodam rigid. Ablagar reng rigid rang lungu ulgirir. Mokpisi elam melmon melurior. Rabargel evangelio mendiak bodo keriol rasa elang idil adel mer belau mar adel belau. Adios pon mukop kalang tele bol modang sang te algo sengay. Yak mo olingit radiagon Jose, madiagon Davis, matumor mo sa igel ordination certificate tertiri el algo sengay, mo sabe eden malas sa sing loban tri. Ese lang nga igel certificate certir, etang mas el merbabe pastor Billy de tigang arngia special number tir. Matumor meskida special number. Oke, nama suil memas, ibu meski dah gil tablol alituk. Negirel tablong alit taklir, hindi alam singe tadi mo itakli sel imo.
ang mlamo merek ka umengedao namos irin modong ok ya ku dia mai gel mora ti akon Davis.